Ngiyababingelela abangcwele bonke likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Sikule nkonzo bazalwane, i-21 day fasting, lapho siyoduba umtimba wethu, siwendisa into lengawuthanzi egameni likaJesu. Nginemavi bazalwane lakhona enhlizweni yami lapha kwabaseGalantia 6. Ngizofunza nje amavesi kafushane egameni likaKristu Jesu. Amen. Isiyalezo zokugcina. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa yiziphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Uzibheke wena futhi funa uyengwe nawe. Thwalisanani imithwalo yenu, nithwalise kanjalo nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Verse 2 ucala bazalwane, thwalisanani imithwalo yenu, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu, ngokuba uma umuntu ezishaya utho engelutho uyazikhohlisa. Verse 7, ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna, ngokuba ohlwanyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyelela umoya wakhe uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Amen. Haleluya. Live lenkosi bazalwane, namhla sikule 21 day fasting. Naloko lokhona enhlizweni yami ukuthi asithwalisaneni bazalwane imithwalo yethu. Haleluya. Loyo naloyo bazalwane unemthwalo wakhe. Loyo naloyo kunetinto letimdonsela emuva kokuthi angaphumeleli uqhubekela phambili ngokukholwa, ngokwethembeka phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane ufuna abantu lebathembekile, ufuna abantu lobatowenda insandvo yakhe. Siyathi bazalwane ukuthi kulesikhathi lesiphila kuso, siphila esikhatsini sokugcina la konke kufakazela ukuthi Jesus is coming very soon. Ngakho njengoba Jesu abuya, libandla uma ubheka libandla lihlehlela emuva. Kungakho enhlizweni yami kunalokuthi sithwalisane imithwalo yethu ukuze uNkulunkulu asisize, asilekelele, asiphe amandla okuphikelela, ngoba inzaba yokuphila kwemuntu emhlabeni uyadada ukuthi ngalenye langa uyokuma ku-judgment day siyaphambi kwaNkulunkulu bazalwane. Yebo, uNkulunkulu angasibusisa ngako konke, kodwa lokubalekile ukuthi siphila emhlabeni emagama ethu alotshwe encwadzini yokuphila, futhi singathokoziswa bazalwane, kujabuliswa kubona libandla lishabalala noma liphela amandla, noma mzalwane wakho lomatiko kokuthi bekashisa ekukholweni kodwa amandla saya ngokuphela. Mthwale, asithwalenini bazalwane. Nginxusa wonke amabandla ukuthi athwalisane, sithwalisane ekukholweni kwethu, singadangali bazalwane, singapheli amandla. Jesu semnyango wezulu, wehlele emhlabeni intokhala licilongo. Kuthi la verse 7, ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Uthi lokho umuntu lwakuhlwanyelako utokuvuna. Sikhona sonke emhlabeni, siyathi ukuthi siya ku-judgment day. Haleluya. Siyakhona bazalwane. Ngakho njengoba siya ku-judgment day, siyovuna lokhu lesitshalile sikhona emhlabeni. Uma ngabe emhlabeni utshale izinto tasenyameni, uyovuna kubhubha okungunaphakade, kubhubha lokubuhlungu. Kodwa uma ukhona emhlabeni utshale kuphila emoyeni, uyovuna kuphila okungunaphakade. Nalamavi enhlizweni yami egameni likaJesu sisesekhona kule fasting,
Asikhulekeleneni bazalwane, sina sonke emabandleni onke, sikhulekelane, sithwalane, sinxuselane, singahlekani egameni likaKristu Jesu, singahlebani, singazondani, sithandane ngothando lona lona. Lapha kwabaseKorinta usilapha Jesu loluthando bazalwane alunako ukutendisa egameni likaJesu. Haleluya. Siye emthandazweni bazalwane, loluthando lolu Jesu lasithanda ngalo lwaba likhulu kakhulu ngendlela emangalisayo. Lisilivu lenkosi waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilona loyo kholwa yiyo angabhubhi, abe nokuphila okuphakade. That's why lisilelivu lenkosi simele uthwalisane imithwalo. Uma sombona mzalwane ehla emoyeni, mthwale, mkhiphe lo mgozi lashobela kuwo. Ungajabuliswa ukuthi ngibone mzalwane zibani noma moya wakhe sowuphansi, akusasingilo yamzalwane. Mkhulekele, asikhulekelaneni bazalwane egameni likaJesu. Siya emthandazweni ngegama likaJesu. Amen. Siyabonga Baba wethu longcwele, egameni likaKristu Jesu. Khulume kahle Baba ukuthi sithwalisane imithwalo yethu. Baba wethu namandla onke, usingosama ezwini lakho. Uma umuntu etishaya utho engelutho uyatikhohlisa. Ngakho ngosami siside, sinamathele kuwe, sikwethembe Baba wethu.